أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمانا دوی صحبتا خدا امی بحثا گوگرک تشتی شبهلی مهو خجوان دور بگری. هاتی روایت کرین ج ابی عبدالله نعمان کوری بشیر خدا جوا راضی بی دبی مساع کریش پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه السلام وهاد گوت إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. پیغمبر علیه السلام گوتیا تشتی حلال بلینا تشتی حرام بلینا دا ارا حلال و حرامی دا هنک تشت هنا شبهلینا گلک انسانا وانزانی نزانن گلو کا کسن حلالن یانجی حرامن. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. او کسی خوجوان تشت شبهلی دور بگری وی دین خوجی و ناموسا خوجی کامل کر ساغلم کر محافظه کر. يعني جبه حديثة تفهمي تشتي گو شبهلي بن مهو نزان بكسن حلال گرك مهو خجوا دور بگري. چونكو انسانكي گو تشتي شبهلي بكي خوش تشتي شبهلي دور نگري بلكي بكوه حرامي دا. اور نکاوه پیغمبر عليه السلام جمرا بيان كريا گوتیا ومن وقع في الشبهات او کسی گو بکوه تشتی شبهلی ده تشتی شبهلی بکی وقع في الحرام یکوه تشتی حرام ده جی وکا وی شوانه گو پز خوا لدورا عردکی چاندی بچیرنی. یعنی وقتی پز خوا برا دورا عرده چاندی دکیلکا وی عرده چاندی ده پز خوا چیراند بلکی بی حمدی وی یانجی غافل بوناوی پاز بکوه ناوی عردی دا. ایدی تشت شبهلی وقتی مهوا بکی خوشوا دور نگری مهوی کوه تشت حرام دا مهوی گنهکار بی. الا و انا لكل ملك حما. پیغمبر علیه السلام دویجه جهر ملوک کیرا حمی کک هیا وی حمی محافظت که وقتی که مهو زرار بده وی حمی یه سر بغیده. و ان حیم الله محارمه. حمی خدا جی تشتی گو خدا حرام کرنا او حمی خدا نا. یعنی تشتی گو خدا حرام کرن و مهو هر وان حراما بکه خدا یه لسر غیده یه مهو ده جزایی. چاوا که دو دنیای دا انسانکی گو حمیه وی هبه و مهو هر وی حمیه وی زرار بدیه دا یه لسر غیده خدا عز و جل جی تشتی گو حرام کرنا مهوا حراما بکه خدا لسر غیده. الا و انا فی الجسد مضغة. دو وجود انسانی دا پارچک گوشت هیا. اذا صلحت وقت او پارچه گوشت ای ساغلم به صلح الجسد كله. تمام جسد د صلحي. واذا فسدت وقتگو او پارچا اخرابوی به فسد الجسد كله. تمام جسد مهو يخرابوي به. او پارچا چیا؟ قلبا. يعني قلب مهو وقتگو ای ساغلم به ای تمیز به تمام اعضای لاشم هو یه ساغلم بن یه تمیز بن. یعنی چاویم هو الحرامی ادینا میزینی گوهم هو الحرامی نحسینی زمانم هو الحرامی نابجی لنگم هو بالحرامی و ناچن
دستê miho dirê jî bal heramî ve nabin. Ama wextê ku qelb î xirabûyî bê, çav yê heramiyê mêzênin, ziman yê heramiyê bêjê, ling yê bal heramiyê vemeşin, destê dirê jî bal heramiyê vebin, guh yê heramiyê hisênin. Ji ber wê yekê gerek miho qelbê xwe safî bike ji bo Xuda. Xeberdana ma dawî, hemd ji Rebbê alemê re bin.